Minista wa urimi Mithika Linturi akiaria ari kiengo nonekete gwitana mbere kumeneria Rais Ruto na njuri yawe. Linturi akiuga ni ageririe gukethera Meru kuma kiri rais ende arega kumuthikira. Linturi na Muthuro augite kinya kugakara atia no mwanka Rais Ruto na abunge bawe bonthe banwe kithurano netwitite. Mutugikare nowe uri na rugonoru. Muthenya Juanarwa mubangani wa kiama kia DCP Mithika Linturi negitwe kiumia kanisa-ini ya Mountain of Zero Kiengu na akiaria ethira akitharikira bunene Rais William Ruto akiuga ndiri ari waziri etagia mirandi ya Meru. Ruto akauga arithugania mantu janturaki na nkuruki akimeneria Ruto akiuga no kabairirie bethira bakimugwata mbaru siasa-ini cha mwaka jwa 2022. We regret having voted William Ruto because kanywa kawe atwahiririe twinde na ndiborombe orakeri sana no ntukwethira namba iririe na ndairia bangite ko ntaira na sentienda kamuntu imbawa yekirite muto ngondu tukathwani ngondu twenio lakini yari mpiti na ndiri Linturi na ugite thaiji bakuwa wantamba te kwerekera ki Rais Ruto indi kinya thingati bawe mono abunge bara kuganikwa ya kwinaga rwimbo rwawe akiuga bunge baba te kuthuganiria mukari wa kawithire migambo egwa timbaru ne musiasa Timothy Kithinji tutekuwa ke wantam nara tuitage kasongo katogo wa facilitators bawe bonthe baba mutethera cia kuthithia ciria inthuku cia kuinyiria wananchi na cia kuretwo kora bubu onthe bwikuo na bate kuhariria thina cia mwananchi bonthe tukora njoka na nkara ciayo tukithacia turi amwe baugwe kwethi bugwa wantamwa ayumbe bonthe bauha ibatutam ibayesa baukweri bakumenya thina bwina cio na bunge wetu baliuga shani gwita ngugi uongo ama si uongo urongo kati urongo egiro mubunge wenu ndankire akiuga aina kwina ntubantu anga ntubara gita na ugo igwe mutongeria no we na mbeche cha CDF NCGF chonde cha gutethia ntu that is the money that is supposed to help our people na ikyo giotuma batu tuga one term DCP kingi Linturi nerekerete abunge akiuga ndiri ari waziri ona gatwanya twangu gya kabunge baruga ithano akiuga nabo beja maturene bakethira bakienderia Meru onto abethira bakiandikithiana bau ba Meru thirikari-ini ani bwardura abunge boya mbesa benda cia barwa cienu ciana buribu baura ibenda ciana batenda cia wanauza hama wauzi. So kama kazi wa bunge ni kugusa barua za kuajiri watoto wetu ndio taadhira kwa hivyo wanombera tuchokie renge boa kuongera Linturi na atarĩrĩte ora bunge begembe bo bathatu ura bamukunyanira bati agitekia waziri wa urimi kira igikuyukwa na kethira gichencherwa na kia waziri wa roje kira ikaririthia iji ni Eric Muga tumuthinje ndi bukua tumura kabisa ete yes kilero wata kiongo methega tanda chwa wata kiongo daitumu wata mauru awata mauru John Poero na were ndi nontu uga to muthinja no ruwa no wakua hu burakikie mura no itawa Ruto awata kachio na John Po bathinja muntu mantu yathiri dariku riu bareta kana katikumenya mantu yo tongeria batikumenya Meru nimbi tontu babure ibwairo waziri ibuje waziri ou muramuona era imba design na facilitator ni ambunge benu muthiene Linturi na ugite Meru no ke kwagirwa nthoni ndiri atongeria bagweta guturia marwe runduni kwa DP kithure kindiki kana ringi bagete mbuko waziri Ruko na kiuga Meru ni ere na kura nyingi ara kugataka wethe to murotoni to batikwa twetonya kire murojo munene na ndi akienda Meru bethira bakimugwata mbaru na bakigwatanira bethira bakionokia kaunti je Meru ira inakura milioni 1 inotonga
batu ekire Ameru bonde bakethwa desperate batulache Maruku Tharaka baeta mbere na kwa ruko kou na yoyo ari mupango yo William Ruto ya kuthiria Ameru. No lazima tuite thithwaniri na bucoke kanisene burombe tuone bura tukuhwatanira kurita Meru ukombone burahinda bwo bwangu ati andu mutasimama na mimi kuikomboa Meru. Kuma Kiengwe Igembe Centro nkiripotera ndeto cia werũ wikendi rĩakwa rietwa nĩ Mũtuge Kare.